اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on moɓidirɗo en ka suudu makko ɗo yow moɓidiro en ni kadi ka jannatul firdausil ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. haray ko adi kon e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala newnanɗo en fottugol hande kadi e nde jumare ɗo fi yewtugol fi kadina meɗen ko tagira ɗen fi muɗum. en weltanike mawɓe meɗen wuuruɓe e fatiɓe andinɓe e dina l'islam yiri ko ɓe andi kon fatiɓe fo yo Allah waɗu firdawsil ala werde maɓɓe. haray wuuruɓe yo Allah on pooɗu duuɓi ɗin kadi moƴƴina battane ɗen kadi. haray enen sukaɓen kadi turiki Allah yo Allah hokku en timmode moƴƴere. ɓawa ɗum ɗon haray weltanike adiɓe hewtugol waɗanɓe en darsu Qur'an e waɗanɓe en taaliqi ɓen fof yo Allah yoɓe on fof ko ɓuuri moƴƴude e joddi. haray ɓeyni yomi yewtuɗo yewtere fi ɓurɗo moƴƴude e tageefo on fof. yimɓe tagaɓen fof ɓurɗo moƴƴude e maɓɓe on wo ko yomi yewti on fi mum seeɗa. haray miɗo yewde toɓɓere wotere ma toɓɓe ɗiɗi ɓay naafi ko gasata tigi tigi on ceernoɓe waɗata liigi e hoore muɗum haray ha kaleere o yoni wo inchallah. fi yewtugol ɗo ko hommo ɓuuri moƴƴude e tageefo on fof ko wiyeteɗo Muhammad bun Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. oɗo Allah okkimo moƴƴere tawata hay goto heɓari sifa mayre. si Allah tagi yimɓe ɓen fof e yuɗuɗude jogannema Adama alayhi salam ha annabajo sakkitiɗo on fof o inni ko khayru khalqillahi wo ko ɗo ɓuuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof o pellete haray Allah yiɗi oɗo ko ɗum Allah inni ka deftere makko wa kana fadlullahi alayka azima. Muhammad laatike dey moƴƴere ɓural Allah ngal ko waɗi e dow maako wo pellet ɗum ko mawno ɗum noon ko jonnuɗomo moƴƴere nden noon o inni wo pellet moƴƴere nden hinde ɗuuɗi hinde mawni ko waɗi e hoore maako. haray ɓure makko e yewtay fi ɓure nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewten fi jammore maɓɓe e inde maɓɓe yewten fi jibbinade maɓɓe inchallah yewten kadi ko honno woni ko ɓe mawniri ƴetten seeɗa e jikkuji maɓɓe ƴetten kadi ko golle honɗum ɓe gollayno fewno ɓe wonno toso ko ɗum woni paykum yewten kadi ko honɗum e honɗum feƴƴi ko adiɓe neleede yewten kadi ko honɗum feƴƴi ɓaawoɓe neleede kadi yewten kadi ko honno ɓe noddirno da'awa maɓɓe on ka suuɗugol e ka feññingol yewten kadi ko honno l'islam on woni ko sakitori yewten ko honno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe feriri ɓe iwi makka ɓe seeni madina yewten kadi gereji ɗi ɓe waɗi ɗin e waɗa ɗin tawata koye gurdam maɓɓe yewten kadi ɓatakeji ko ɗum woni leeteji ɗi ɓe windani lamɓe bomɓe ɓen ɓurnoɓe laamagol ngol fewnon hoore aduna on yewten kadi fi uddital makka yewten kadi fi hajjatul wada'i maɓɓe on hajju maɓɓe waynorɗo on sakkitoro en si tan on yonoyi wafatuhu sallllahu alayhi wa sallam haray ko honno ne laaɗo woni ko ɓe fatori yo Allah moɓindino en enen e makko. haray si tan on permetti ɗe toɓɓe ɗo ka be en yewtay seeɗa en ala e lugginde e nder muɗum fi honno wawata gasude toɓɓere wotere ɗo hara hino yoni bayana kono mi etoto inchallahu ɗe wowlayi ɗo fof ka be mi ƴetta titre hunkum pet mi yewta ɗum hayso ko konnguɗi ɗiɗi inchallahu mi jonnita micro on. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kunyatuhu ko honno wonno jammore maɓɓe ne nelaɗo sallallah alih w sallam hiɓe janmano wo kunyatuhu wa abul qasim ko ɗum ɗo wonno jammore nden ko ben alqasimu ko honno noon ɓe waɗi siɓe jamma ben alqasimu hiɓe jogino gueɗal jo wiyeteɗo alqasimu ɗon andi haray enen kadi si tawi goɗɗo woni ha o dikkike ko ɓuuri kon ka meɗen si o dikkike haray hande kadi o noddirtake inde makko nden ko ɓe inta ko ben kaarijo ma nene kaarijo. haray nelaɗo sallallah alih w sallam hiɓe jogino ɓiɗɗo wiyeteɗo alqasim haray ko ɗon ɓe ƴetti ɓe jammi ɓe abal qasim maɗum abul qasim ɓeynino wo la yanbaghi li ahadin min ummatihi an yatakanna bi abil qasim hanana hay goto e mofte maɓɓe ɗen fof jammitagol ma nodditoragol abal qasim hino sella noon ka on tigi inni ƴetta inde nelaɗo nden
kono sellataka ƴetta jammore nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam. ɗon mi wona wanowa ɗon. amma ismuhu ko honno woni inde nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam ɓeyni wo huwa muhammad bun abdullah bun abdulmuttalib bun hashim bun abdumanaf. wo ko oɗo ben makko ko abdoullahi wiyete sallllahu alayhi wa sallam. abdoullahi kadi ben makko ko wiyete ko abdoulmuttalib. abdoulmuttalib kadi ben makko wiyete ko hashim. ko wiwoɗo kadi yaaro noon ko abdoumanaf. ko ni ɓe yaaroyi ha hewtoyi ka wiyete ɗon adnan. soro maɓɓe jiɗɗaɓo on oɗo noon ko min waladi ismaila bun ibrahima alayhim wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. haray soro maɓɓe on ɓe yehi ha ka jeeɗiɗaɓo oɗo ɗo wiyeteɗo adnan ko jeyaɗo e ɓiɓɓe annabi ismail. annabi ismaila ko jeyaɗo e geɗal ɓe annabi ibrahim alayhi salam. ko ɗum si allah inni ƴettu dina babiraɓe ma kan ɗum ko hombo ko annabi ibrahim. jaka yo en andi haray hiɓe kafoyi ton fi honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓe iwdi ka sengo annabi ismaila ko geɗal annabi ibrahim. haray ko ɗum ɗo woni seeɗa e nasabuhu dambe maɓɓe ɗen. joni noon ɓeyni wo nasabuhu dambe maɓɓe ɗen sallllahu alayhi wa sallam wo ɗum ɗo ko yarji o aslu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ila qabilati qurayshin wo ko akbaru qabaili l arab. wo haray leñol maɓɓe ngol hino yeƴƴito no yilto e ɗi leƴƴi arabuyankoɓen ngol leñol wiyetengol quraysh. quraysh noon ko jeyanoɓe arabuyankoɓen haray noon ngol ɗo hingo jeeya e leñol ɓurgol e mawnude e leƴƴi arabu ɗin fof. fewndo on say hari ko leƴƴi 12 woodi e nder makka haray ko ɓurno jogagol doole ko ngol leñol wiyetengol quraysh. ɓeyni ɗo wal muqaddam min qurayshin wo noon ko ɓura kadi teddude e nder qurayshi on fof kadi si tawi leƴƴi ɗin fof 12 on suutama ɗon haray ko qurayshi ɓuri jogade tedduga. e nder qurayshi on kadi wo ko banu hashim kadi haray ndu suudu ɗo ɗon andi so innama leñogo ɓeeɗo ko ndu suudu ɗo ɓeeɗo ko ndu suudu ɗo ɓeeɗo ko ndu suudu ɗo. haray e nder suudu qurayshi on kadi ko wiyeteɗo banu hashim haray ko golɗo kadi woni ko suuta e nder qurayshi on. ɓeyni noon wahum fasilatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa ashiratuhu l aqrabun. ko ngol ɗo woni gorol nelaɗo ngal ko ngol ɗo kadi woni leñol maɓɓe ngol ɓe ɓuuri e ɓadodirde ngol e nder qurayshi on kadi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo allahu subhanahu wa ta'ala on suɓike o wiyeteɗo honno kanana jeyaɗo e ɓiɓɓe annabi ismail. o suɓiɓe kadi e nder quraysiyankoɓen kadi. o suɓi kadi hashimu kadi e nder quraysi kadi. wo o suɓi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder leñol bani hashimu fof kadi tawi ko kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɓuri moƴƴude woni ɓuri teddugal kadi. ɗum ɗo ko suɓande ni koko winoɗen nanen kon wa kana fadlullahi alayka azima. moƴƴere makko nden ɓural makko ngal e dow ma muhammad laatike pellet ɗum ɗo haray koko mawnini. joni noon haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arabu ɓen arno landagol ɓe ɓeyni ko hombo ɓuri e teddude ko hombo ɓuri e teddude. ɓe landi ha tawi kamɓe ko ɓe fandori ko telen wanowa ka dambe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeyni wo sawi on ƴettiri ka dambe haray ko ɓuri e teddude e fof haray namin muhammad sallllahu alayhi wa sallam. haray ko ɓuri teddude haray ko o wiyeteɗo yusuf alayhi salam. wo ko on ɓuri moƴƴude haray. wo fi honno no yusuf o woni annabajo. ben makko yaɓuba woni annabajo. soro makko annabi ishaqa woni annabajo. mama soro makko ibrahima ka woni annabajo. wo so tawi haray ko teddungal tun ngal miiji ngol faala ɗo wolde fi mum ngal hara yusuf no ɓuri egen fof meɗen teddude par ce que kanko iwdi makko nin fappo woni annabaɓe. ɗum ɗo ko ɓural ngal allah subhanahu wa ta'ala on okkata kala on mo yiɗi okkugol. si allah noon okki goɗɗo sifa ngal ɗo ko ya yettu allah e hoore ko allah on okkimo kon toroɗo allah an kadi yo allah o nema sifa ko neminimo kon naya toroyo ɗum ɗo bonu an hetta. haray ko ɗum ɗo woni seeɗa e dambe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. joni noon mawliduhu sallllahu alayhi wa sallam jibinede maɓɓe wulida rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fi ummi l qura makkata al mukarrama al baladi l amin bi jazirati l arab. wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jibinama e nde saare wiyetende ummul qura. ummul qura ko ɗum woni makkata al mukarrama.
makkatal mukarrama ko ndin leydi kadi wiyete albaladul amin leydi hoolidi ma leydi hoolandi ndiɗo ko woni koye nder jasiratul arab surire arabu ɓen ko toon ndi leydi ɗo woni koye nder ndi leydi ɗo kadi woni baytullahi l haram ko toon kadi woni alka'batul musharrafa suudu allah kaaba ndum on andi baytullahi on hino feere kaaba on kadi hino feere piiji ɗiɗi sertuɗi noon tumbo on ko ɗum ɗo woni kaaba on amma noon ɓaawon ko ɗum ɗo woni juulire nden baytullahi l haram e ka'batul musharrafa ko piiji ɗiɗi ko nokku ngotu woni kono hiɗi serti kadi nelaaɗo noon ko leydi ɓurde e yiɗede nin ko ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɓe jibina kadi leyɗe ɗen fop ko allah ɓuri yiɗude ko makkatal mukarrama hiɗon andi qissa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewno ɓe ferayno ɓe wiwa makka ɓe seeno madina ɓay ɓe yalti ka ɓaawo makka ni ɓe ndaruno makka haa ɓe inni ko ayyo makka miɗo andi ko an ɓura yiɗede e leyɗe ɗen fof ka allah ko an kadi min kadi ɓuri yiɗude ka nder ɓernde an ga fof e leyɗe ɗen si wonano ɓay tu yimɓe ma ɓe yaltinino lan e maɗa pelletti mi yaltatano e nder makka honɗum fameten e o nden yewtere ɗon jaka yo neɗɗo kala ka o woni ko neminiɗo wo ko jogiiɗon ɓantal wo si tawi diina makko kam marsata ɗon haray harmanimo hande kadi ñiɓugol e leydi ndi hay hunde accintinare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makka seno madina sina ɓay tawi diina kan hande kay ko ala e marsude ɗon ɓe immike fi haray wargolɓe annabi ibrahima alayhi salam o accitirari iraq o dogi o ardi misra o yaari o palestine ha hewtoye makka si wona dogingol diina makko kan annabi yunus alayhi salam o accitirari kanko kadi iraq ka wiyeteɗo musul fewdo ɗo si wona dogingol kanko kadi diina makko kan ko ɗum ɗo wonno ko doginnomo kanko kadi annabi moussa kan kadi alayhi salam o accitirari misra o dogi o yaari madiyana to si wona dogingol diina makko kan haray ko wiyete hijira on ko dogingol fi diina kan kala ka diina ma ka wawata marsude haray ko ɗo wata sellanama ka jooɗotoɗa yo allah moƴƴinan en wonunde nden joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jibinama yawmal isnayni woko ñalande tenen woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina min chahri rabi'in el awwal ko ɗum woni paran aranuru bi amil fiili e hitande mawba ko ɗo nelaɗo jibina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jibina e tenerre ɓe nula e tenerre ɓe faati e tenerre kadi ko ɗum hiɓe hewno horugol e tenen ɓe landa ko fi honnu ɓe inni koye nden ñalande woni komi jibina koye nden ñalande kadi woni komi nula kadi allah ƴettiti wonki maɓɓe kin kadi e tenerre kono ɓe wattinede wo e alarba haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jibina e ndu lewru wiyeteno chahru rabiul awwal paran aranuru e hitande mawba o wiyete hitande mawba amul fiil koye nden hitande ɗon o lanɗo laaminoɗo éthiopie laaminoɗo kan habasa afwan hiɓe innamo abrahatul ashram oɗo wonno inde makko nden ɓay noon tawi o daari o tawi arabu ɓen fof hino yaade hajjoya makka ɓe wango ka suudu kaaba jawle buyno natude e muɗum o landi noon ko fi honɗum ɓay ɓe yeetikemo o darni kanisaru église wi molanagi o labinigi ɓuuri suudu kaaba ndu fi honɗum joni fi yo arabu ɓen fof iwu yawgol hajjoygol to ɓe ara ɓe hajjaka makko ɗon fi hande kan no wawata hendade jawle ko yahayno to ko ɓay noon arabu ɓe humpitike fi ɗum goto e maɓɓe molti jemma ari tunini suudu ndun tuniniri suudu ndun kadi haray soɓe ɗen kadi ɓay abrahatul ashram o humpitike ɗum ɗon on sayi o wondi wondema o yirbino yey suudu kaban on sayi leƴƴi wonɗi takko ɗon ɗin fof ɗi desidi honno wondema yoɓe sakkomo hara o hewto yaari ka suudu kaaba kono tawi konu makko ngu hingo tiiɗi moƴƴa kala ɓe o fotti ɓen ɗon fof o landa fi maɓɓe o yaada e woɓɓe o wara ɗum ɗon ko noon o yaari ha o hewtoyi e nder makka ɓay o hewti aɗo natude e nder makka o immini konu makko ngu yoɓe nangoye kala jawle ko woni e nder makka kon ɓe nangi foof ɓe addanimo e on say tawi nden hitande ko laami e nder makka ko soro nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wiyeteɗo abdoul moutalib kanko laamino e nder makka mo tawano kadi e kohoɓe teddunoɓe ɓen on saayi ɗon kadi on say ɓay ɓe nangi jawle ɗen fof o nulani noon hoorejo makka on ari no yiidugol e makko ɓay ɓe ari yiidugol no on abdoul moutalib yi arno dari yeeso abrahatul ashram abrahatu o welti moƴƴa o sikki joni négociation o marsay joni on say abrahatu lannimo ko honɗum faalaɗa on say o inni min komi faala ko jawle ko nanganɗa men ko ya jonnitu men on say abrahatu yeeso makko ngon fof changi hande kadi o inni meɗen ari liɓugol suudu mon ndun ndu molorton ndun ka wangoto ɗon ɗon ɗa yewtanaran ɗo fi jawle
on say Abdul Muttalib o inni hi jawle den ɗon ko menen jeyi amma suudu ndun hino mari jom mayru kadi wawaydu dandude on say ari l'islam warani on say Abrahatu o jonnitiɓe jawle ɗen fop on say Abdul Muttalib yamiri makkankoɓe ɓe fop maɓe ɓe ƴettu jawle maɓɓe ɗen ɓe yalta e nder makka ɓe yaka hoore pelle ɓe accida jooma suudu ndun e arɗo lajjugol suudu ndun hannde kadi on say ɓe ari no andirɗen noon qissa on ko Allah wi ɗon alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil fa ja'alahum ka asfin ma'kul ɓeɗo fof ko ɗon ɓe luttuno haray hoore konu ngun e nder mawɗi ɗin ko mawbaɗo to wiyete mba Mahmoud ko mbanɗon ɓe imminno fi ko liɓa suudu kaaba num kono si ɓe fewtinirindi e suudu kaaba num mba jaɓa salo yahude few si ɓe yiilima hara natelen kaaba on mba yaha ko noon Allah tippini noon colli ɗin lanci fi ɓen ɗon fof ha lutti kanko Abrahatu o mayano ɗon woɓɓe inni o arno ha o maayi e laawol kono ko ɓuri e sellude kon o artuno ha o hewtiti ka leydi makko ɓay o hewtiti hande kadi ka ley jullere laamu makko ko ɗon tigi tigi o woni ko o halki hande kadi o lanni fi honɗum ɓeyni wo so mayino to hara yimɓe makko ɓe yiyano fure makko hari o colonisi haqqille makko ɗen ha ɓe sikki pellede ko kanko woni Allah ala hande kadi ko jokkete si wona kanko Allah jarribori mo ɗum ɗo tawi wonki kin ko yaltata kaka ley jullere laamu makko en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokke battare moƴƴo haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray koye nde hitande ɗo woni ko ɓe jibina alayhi salatu wassalam on say noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki haray ɗo wo moƴƴereji wo ɗuma miracle ji molanaɗi hino waɗi e jibinede maɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeyni wo Amina ɗen andi Aminatu bint Wahbin haray ko oɗo woni yumma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aɗo nelaɗo ɓe jibinede baba en maɓɓe taw Abdullahi ɓe fatino tawi nelaɗo no jogii lebbi 6 ka nder tege yumma muɗum si babe maɓɓe faati ɓe anda babe maɓɓe o babe maɓɓe andaɓe haray kadi no tawa e muɗum torare ko annabi Ibrahima torino ɗum no yaltiti wo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nene Amina kadi ɓay hewti ka ɓe jibintaɓe wo annora yaltuno e maɓɓe kamɓe yumma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on annora ɗon jalbini aduna on fof ɗum ngalɗini sonnajo on sabuna ɗum ɗon wowaka yi'ede kadi no tawakel e waɗno kon kadi torare ko annabi Isa torino ɗum ɗo fof o yaltituno e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ha ɓay ɓe jibinama on andi on say baɓe maɓɓe feƴƴinino no ɓe jibinirano tum ɓe noddi noon soro maɓɓe Abdul Muttalib ari ƴetti ɓiɗɗon ha gayni ndaari ɓiɗɗon ka o darnomo ɗon Allah waɗi giggol e makko yiɗi boobon o ƴetti boobon ki san o yehi o naaɓi ha o naato ka nder suudu kaaba ɓay hewti ka nder suudu kaaba o inni mi inni oɗo Muhammad ko Abdul Muttalib woni ko jonni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde inde ɗo woɓɓe no inni ko wahyum min Allah kono wo ko Allah longinimo ɗum ɗo yo innu Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o inniri ni boobon arabuɓe fof ngalɗiniɓe ko honto Abdul Muttalib itti nde inde ɗo par ce que kamɓe ɓe wowa innugo siga ɗe inde ɗo koɓe wo innugol ko Abdul Uzza abdou hara ko inde sanamuji maɓɓe ni kanko noon o noddirimo nde inde ɗo ɗum ɗo woni ngalɗini moƴƴa noon honno arabuɓe fof joni noon haray koko yewɗen ɗo ɓe waɗi ɗo entre parenthèse wo teddungal ko nelaɗo sallah sallam heeɓi ko jibinede maɓɓe woɓɓe no jogiti ɗum ɗo waɗa ko wiyete ko mawlidu nabi mawludu si ɗum ɗo hewti joni ñande 12 tenen on lewru paran aranuru ɓe moɓodira waɗugol mawlud haray ɓe inni ka deftere ɗo wo haray yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona waɗangol ɓe anniversaire hara ko nde wotere e nder hitande wo haray sella e bindi ala mazhabi ahli sunna wal jamaa min narno woɓɓe ala wadde kono haray ko selli kon sella few yo Allah yaafo e yeru ko waɗuɗen kon haray ko ɓuri jiccude kon haray waɗugol ngol moƴƴa few ko ɗum karama ko ɓen woni ko saati o ini ɗo qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wosi tawi hiɗo yiɗi Allah jokke Muhammad on so hera Allah yiɗi on kono so tawi an hiɗa yiɗi goɗɗo ko nde wotere anditatamo e nder hitande o waray tigi tigi on giggol waɗari ɗo siɗa yiɗi goɗɗo hiɗa hani mo anditude fi kulli lahzatin wa hin sono be sono fofango e artirango haraɗa hani anditude o giɗo maɗo ko ɗum ɗo woni giɗo ko ɗum si ɓe inni wo innal muhibba lil muhibbi wo ko muti'un wo giɗo wonande mo o yiɗi on o pellete haray himo ɗoftimo wo joni noon wo si tawi hiɗe yiɗi Allah hiɗe yiɗi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam wo haray koye jokku sunnaji makko ɗin sa ñentini sunnaji makko ɗin haray a yiɗimo sa yiɗimo haray ko ono wondi doyta yala dargal saabu nelaɗo sallallah alih sallam e maaki wo yuhcharu l mar'u yawma alqiyamati ma'a man ahabba neɗɗo fof neɗɗo
o mooɓi ɗo ete ñalande dargal wondude o kala ɓemɓe o yiɗi kala mo yiɗirta yiɗirmo fi Allah sa añay goɗɗo kadi eto ha hara ko añirɗama ko fi Allah si tawi goɗɗo a yiɗirimo fi Allah hara ko fi Allah yiɗirɗamo ko ɓeɗo Allah dalika qur'an al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin si ɗum ɗo feƴƴi nachatuhu sallllahu alayhi wa sallam ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɓe mawniri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mawni ko adi kon taw yatiman tawi ko ɓe aliyatimaɓe faqiran tawi ko ɓe wasuɓe kadi ko ɓe tampuɓe kadi hari hay hunde ala fi honnum baba maɓɓe fatike tawi ɓe jogui lebbi jeego yumma maɓɓe kadi faati tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jogui duuɓi jeego yumma maɓɓe kadi faati joni noon nelaɗo sallah ai sallam ɓay ɓe ha ɓe janɗi seeɗa soro maɓɓe kadi fewdo fatoto abdoul moutalib tawi nelaɗo sallallah alih w sallam no jogui duuɓi 8 abdoul moutalib ado o fatade o ƴettuno nelaɗo o inni o halfinimo ɓiɗɗo makko goo wiyete ɗon abou talib ko abou talib woni ko nelaɗo sallallah alih w sallam janɗi e juuɗe muɗum ko oɗo ne'imo needi ndin ha nelaɗo sallallah alih w sallam ha ɓe nela ha abou talib maayi tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe nulama joni noon nelaɗo sallallah alih w sallam ɓay ɓe yii dongal ko woni e hoore bappa maɓɓe kon abou talib ɓe jooɗoraki ni tun ɓay hari on hino yiɗi ɓe o ñamata sinade nelaɗo sallah alih sallam nafi o yarata sinade nelaɗo sallah sallam nafi ɓe ɗanta kay sina tuma nelaɗo sallallah alih sallam woni ko hoyni o yiɗunomo giggol timmugol nelaɗo noon sallallah alih sallam tawi wata jooɗa tun hara wallitaki bappa muɗum yahoy ha nelaɗo watti yaltugol ka yaha ka ladde aynanoya arabu ɓen dammiɗin si woni ha kikiɗe ɓe yoɓiɓe ɓe ƴetta ɗum noon ɓe adda ɓe jonna bappa maɓɓe ɓe inna bappa wallito ɗum ɗo e hoore dépense o ɗum ɗo nelaɗo sallallah alih sallam adi gollugol fi kala enen fewonɗo hara hiɗe minimise golle aynugol ɗo joni damme ma waɗugol bayillo yagal ma waɗugol siga ɗin noon fof en innay ko ɓey ka runde to watta siga ɗen golle aw haray annabaɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen fof ɓe nelaɗo no maki hadis wo ala wo hay e goto e annabaɓe wosina hara o aynino damme ɗen andi annabi dawuda alayhi salam golle makko ɗe ko wonno kana haddadan hari ko bayillojo kanko ko ɗum ɗon kankadi allah eltanimo jandi ndi wono o eltorani no wano eltirani telaɓɓen ɗo bagi no goɗɗo wallinirta ni bagi coupa waɗa kala ko faala e complet ko ni kadi allahu subhanahu wa taala on eltiranno annabi dawuda alayhi salam ko wiyete ko jandi allah ini ka qur'an wa alanna lahu lhadid min newinani mo jandi ndin tawi o waɗa kala ko faala si goɗɗo wawi ƴettugol jandi waɗa butore waɗa kala ko faala no sikki ɗon hara jandi ndi newiki hande kadi hara nelaɗo sa ko ɗum ɗo ɓe adi gollude ɓay ɓe yeehi ha ɗum ɗo muutike muɗum bappa maɓɓe yi soñdia ko ɓe woni heɓude muɗum kon ɓeyni hari an kadi yaha ka khadija sa yeeyi woni ka khadija ɓay khadija no jogui jawdi no gasa oɗo kankadi o ƴettay o jonnama hande kadi fiya yahu juloyoɗa accita noon aynogol dambi ɗin hande kadi kono nelaɗo sallallah alih w sallam wonno ko aaden hewnoɗo hersugol moƴƴa hiɓe joguino hersa moƴƴa hiɓe anduno kadi famille maɓɓe on jogaki hay e hunde si ɓe ƴettoyiɗon joni jawle ɓurɗo jogade ɗum ari perdugol haray ala hande kadi ka goɗɗum yalta wona e hersa wona kadi lorra kono karama koɓe goo inni wo ko ɓay koɓe hewno hersugol ngol ko ɗum hannoɓe yaaha kono bappa maɓɓe abou talib puusi ɓe ɗon ha ɓe yeehi ɓe ƴettoyi ɓe juloroyi jawdi nene khadija ni allah waɗi barke e muɗum kadi no andirɗen noon issa on kadi kon ɗo woni nachatuhu ko ni woni koɓe mawniri haray enen sukaɓeɓen ta goɗɗo minimise golle hay e hunde si tawi golle ɗen tun hara ko daguiɗe a heɓay ɗon ka wuura haray ko ɗen golle ɗon ɓurma moƴƴande nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ɓe maaki wo alyadul uliya jungo wongo dow ngon hayrum ko ngon ɓuuri moƴƴude wa habbu ilallah ko ngon kadi ɓuura yiɗede kadi min alyadi sufla e ɗi jungo wongo leygo ɓi mana ko ɗum fanda ɗon wata goɗɗo woni hara kañum kanko ko wigol tun albarka ko wigol tun albarka ñande goo goɗɗo kadi yo inni hara ko kanko innuma albarka ko ɗum ɓe inni almuminul qawi wo gomɗinɗo jogiiɗo doole hayrum ko on ɓuri moƴƴude wa habbu ilallah ko on kadi ɓuura yiɗede ko allah min almumini daif e di julɗo fofuɗo hara ko woni o mi acci ka allah hara ko woni mi acci ka allah haray ɗum ɗo julɗo hana woniri golni seydna oumar radiallahu an so fottino ni e suka himo yaha hara mo yaha ñento o aray ha hewto suka on oyna ene a nawnu sa inni o ene a weela inni o saltinayo leggal makko oyna simi yiitiɗa yarni mi soofinde ko onon ɓe sukaɓe woni loyinde ka dina goɗɗo simo yahude ko yo yahu hara na mantagol na yawkal yaha ñaaƴa kono ya yahu hara ko yaadu hakkidiɗo ko ɗum allah inni wala tamshi fil ardi maraha wata yahu hara hiɗa bunga kono ko ya yahu hara ko yaadu timmunude est ce que noon goɗɗo hani yarugol kadi joni ɗo ko nachatuhu sallllahu alayhi wa sallam si ɗum ɗo feƴƴi mi accirani noon mi ara min ahlaqihi no jeeya jikkuji nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam
ɗiɗo no ko wowluɗe wo e wata timmende jikkuji maɓɓe ɗin ɗo tawa e jikkuji maɓɓe ɗin kana sadiq al amin assadiq asidq neɗɗo nunɗuɗo ko hayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo hoolaɗo ko hayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ayɓe makko ɓen tigi hakke ko nelaaɗo nunɗunoɓe jammi mo assadiqul amin neɗɗo gonguɗo hoolaɗon ko o wiyeteɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam har yeehi ha inde makko nde muti ko ɓeynta ko al amin woɓɓe ne assadiqul amin ko ni ɓe non jommirno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe woni paykun kon fof koɓe woni paykun kon fof ha hande goɗɗo innaari mouhammadou feni e hoore an ma mouhammadou wowli ko hina gonga ko ɗum ɗo wonno jikku maɓɓe on nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayɓe yeehi ha ɓe jibinama hari no tawano e aadaji arabuɓe ɓen si kala ɓiɓɓe heɓaɓe ɓen ka saare ɓe ƴetta ɗon ɓiɓɓe ɓen ɓe naɓa ɓe ka fulawa ɓe muynoya toon fiyo ɓe wawa haala kan o andi wano menen mawnuɓe konakiri ɓe mi wata wowlirde pulal wa neɗɗo heɓaɗo fulawa janɗi toon jangi toon haray na gotume wawata wowlde pulal laaɓu ngal joni noon aadaji arabu ɓen kala heɓanoɗo ka saare ɓe ƴettenoɓe ɓe naɓa toon fiyo waw wolugol haala kam joni noon ɓe ka fulawaji ɓe immi ɓe ari fi ƴettugol ɓiɓɓe ɓen ɓe ari hande kadi kala yeetaɗo alhaali nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓen makko mayino nene makko kadi tigi tigi on ɓe tawa ko famille pauvre goto ala e ƴettude ko noon ɓe yaari noon ha debbo goto noon to wiyeteɗo halimatu saadiya oɗo ko jeeyaɗo min bani saad oɗo kankadi o jindi saare nden fof e nder makka o heɓari hay goto ƴetteyɗo ɓiɗɗo mum jonnamo saabu kanka e tampere ko wondi kon wonoyi noon ha kiikiiɗe hewti ka o hootata o heɓani hay goto o rewroyi noon ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka bappa maɓɓe o inni joni ɓay an kadi a heɓari hay goto o ɓiɗɗo ɗo kadi heɓari hay goto joni ndaari on ɗon so wawi collaboré ɗon haray ko tampuɓe ɗiɗo tigi tigi oɗa so on ukkodiray ɗon onon ɗiɗo on say halimatu saadiya himo ƴettudemo kono taw hari o weltaki mais ka o ƴettuno boobo on ɗon o waɗimo ka juuɗe makko o ndaari boobo on allah liɗi gisan giggol hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo halimatu saadiya yiɗimo giggol sattugol hande kadi o inni o wakkilike o ƴetta yo boobolo ka o ƴettunomo ɗon o ƴewi hoore mbaɓɓateri makko ni o yimmi o fokkiti allah waɗi barki e hoore ngeloba man kala ko o meemi hande kadi saabu ko o meemi ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon fof allah waɗi barki e muɗum hande kadi ɓe yehi o wondo e makko toon ha duuɓi ɗiɗi o artirimo kon tawi o falaka mo artirde o yeyti yumma makko si ɓe wawa e wontidoyde ka raɓɓingol qissam ɓe yaani kadi ɓe hootidi nelaɗo sallallah alih w sallam ko toon ɓe woni e nder duuɓi nayyi hiɓe moynude haray ko muynine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aɗiɓe muyninde ɓe jibinede tun ko yumma maɓɓe aminatu bintu wahab ɓay oɗo feƴƴi goɗɗo no toon sonnajo wiyeteɗo suwayba oɗo muynino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ñiwo ayyaman balɗeji seeɗa kono haray sa landama tun ko hombo muynine nelaɗo ko o sonnajo wiyeteɗo halimatu saadiya ko oɗo woni ko muynine nelaɗo wonno ko makko toon embere duuɓi nayyi joni noon ɓay o artiri nelaɗo ɓe wondi ɗon hande kadi noon duuɓi ɗiɗi yumma maɓɓe kamɓe kadi ɓe faati yumma maɓɓe ko faati tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yumma mum hiɓe iwi makka hiɓe yahude madinatul munawwara on andi nelaɗo sallllahu alih w sallam kawiraɓe maɓɓe ɓen ko madina toon woni joni noon ɓe iwoyi toon noon hiɓe artude makka ɓay ɓe gayni visite on hande gani goɗɗo yarta ka dewol mum hiwroyagolɓe ka artugol noon yumma maɓɓe noon faati ɓay noon ɓe fatike ɓe wattina ɗon on sayi onno nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe hewtintinoya e nder makkatal mukarrama bappa maɓɓe noon sakkiti hande kadi ni'ugolɓe ngol haɗa jikkuji maɓɓe ɗin ko oɗo pettu wonne jottude assadiqul amin ko ɗum ɗo woni ko o jammano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heeferɓe ɓen hino añunoɓe han kono pellet haray hoolaje maɓɓe ɗen fof kaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɓe halfinayno kala falanoɗo hay yo jawkum mum daɗu haray ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɓe halfinayno si ɓe halfinima ko hay sensogol so tawi ko mbuuɗi ɓe mematano no accirɗa noon ko noon woni ko tawtirta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no tawano e hadafuji ɗin ko seydina ali radiallahu anhu o walorno ka suudu nelaɗo sallllah alih w sallam laylatul hijra jemmamo nelaɗo feray noon iwgol makka yaha madina fi ruttugol hoolaje ko heeferɓe faalaɓe warde nelaɗo ɓen kon jawle maɓɓe ɗen fof no ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sikki hoolare ko ha ɗo nelaɗo no wawno innugol ɓay hiɗon falala warde jawle monɗen fof hino ko anga ɓe mooɓa fof ɓe waɗa jooɓaɗi ɓe immoɓe yaha nelaɗo nde ñande hari hay jooɓa ɓe mbara ko seydina aboubacre radiallahu an kanko prépari fi jooɓaji ko nelaɗo iwrata comme fof makka yara madina ko ɗon ɓe acci jawle ɗen fof kono ko fi honno ko hikmatu min allah si nelaɗo ƴettuno ɗen jawle ñaami luttayno ka tarikh al islam ka nder dina meɗen wondema ɓurɗo moƴƴide tageefo ngon o halfinama o ñaami hoolare nden kono goɗɗo ko ɓitti wo ko ɓitti si hunde woni ko kalifu wata on tigui memo kalifu on few
o ɗum Allah ini ka Qur'an wo haray yon tottu hoolaje ɗen faade ɓen hooliɓe on jonni on ɓe inni wo kala neɗɗo janfiɗoma an wata janfo mo si goɗɗo noon hooli kema haray wata bonnu hoolare nde no tawa e mande naafi yagal ngal wa iza utumina khana si o hoolama o halfinama goɗɗum foti ko konngol foti ko jawdi o janfo haray janfagol ngol nayi sikko ko jawdi nin tun joni aran ɗo sanqiro mi ñamaɗi la si tawi mi wolanima ɗo joni goɗɗum hara ko gundo mi wolirani ñande haɓoyɗe wo paccita ɗum ɗon fof haray hande kadi woni janfa haray ɗum ɗon tawaka to min alamati nifaq nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɗum ɗon feƴƴi yewten fi sonnaɓe maɓɓe ɓen kadi leero ngo woɗɗike nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moɓe adi jombude on ko o sonnajo wiyeteɗo khadijatu bintu khuwaylidin radiallahu taala anha wa ardaha nelaɗo jommuno oɗo tawi sonnajo on hino jogii duuɓi 50 nden ñande tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino jogii duuɓi 25 tawi sonnajo on hino hecciri nelaɗo duuɓi 15 tawi o sonnajo ɗo kadi o jombama nokkeli ɗiɗi o seedama ko dewgal makko tammal ngal woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko jombimo oɗo ɓay nelaɗo on jombimo ko kanko kadi woni ko ɗaɓɓi desal ngal hakkunde makko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi honno situation mo nelaɗo wonno e muɗum on tawata jawdi ala nene ala baba ala tawi ɓe wawata yewgol fewta o sonnajo ɗo hooreɓe ɓuraysi fof makka fof hino faala o jawdi no woodi piji fof no woodi ɓe wawata fewde oɗo ina heɓe faala oɗo kono saabu nunɗal maɓɓe ngal ko ɓe yaaduno e o wiyeteɗo gollowo nene Khadija wiyeteɗo maysara kon ɓe yaadi juulayagal ngal ɗum ɗon nelaɗo toni e mum moƴƴa noon ɓe arti ko saabu ɗum ɗo waɗi si tawi Khadija yi oɗo ini no faala e kumpay kon ɗo woni moodi makko haray kon ɗum yewteten hakkudeji ɗiɗo haray ko en andu sonnajo so yi gorko tawi himo faalamo hara ko dewgal sunna e farilla haray no sellanamo ka o yaha directement o inami ɗo faala ya won moodi am haranayi hoore ko boni wo ɗum haray hino sella haray kay ko honɗum fameten enen sukaɓeɓen kadi wata goɗɗo waɗu ayyibe joni innugol joni min simi jombay ko jiwo woni komi adoto jombugol la ɓurɗoma moƴƴude fo taguefo mo adi jombude on tawata ko dewgal makko tammal woni ko o jommimo kono oɗo o heɓanno nelaɗo ɓiɓɓe jeego o heɓanimo ɓiɓɓe rewɓe 4 e ɓiɓɓe worɓe 2 ɓiɓɓe rewɓe ɓen ko wiyete Zeynab e Ummu Kulsum e Ruqayya e Fatima radiyallahu anhunna ajmain worɓe ɓen ko Abdoullahi e Algasim joni noon ko Algasim ɗo ko ɗon nelaɗo noddira ko wolnon e nanen Abal Qasim ben Algasim haray ko ɓe ɓiɓɓe ɗo jeego woni ko nene Khadija jibinayi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo nene Khadija heɓagol duuɓi 40 o heɓi duuɓi 40 Allah arsikimo ɓaawa ɗum ɗo fof ɓiɓɓe jeego kadi haray ɓiɓɓe nelaɗo ɓen fof sallllahu alayhi wa sallam ɓe heɓuno ɓiɓɓe jeeɗiɗo ɓe foppu maɓɓe ko jibiniɓe ko Khadija si wona sakkitoro on wiyeteɗon Ibrahim oɗo haray ko sonnajo wiyeteɗo Mariyatul Qibtiya haray ko oɗo wonno ko jibinani oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo kadi o mayno tawi hara ko boobo kadi haray ɓiɓɓe nelaɗo ɓen foppu kadi sallllahu alayhi wa sallam ɓe mayuno e gurdal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi nelaɗo hino wuuri si wona goto pet ɗum ko nene Fatima oɗo ko Seydina Ali a wonno ko jombunomo haray ko oɗo heeɓi Alhasan e Alhusayn oɗo kadi ko wuuriti e ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yeru embere lebbi jeego kanko kadi o faati ɗum ɗo ko hikmatu min Allah ko Allah andi ko fi honno o waɗari ɗum ɗo kono so yii joni ɓiɓɓe ɓen fof ɓe ƴettitama tañira e maɓɓe ɓen e yii hino wartira no wariri a ɓaawa maɓɓe wona Alhasan e Alhusayn ko honno ɓe initiɓe ko julɓe wariri Alhusayn radiyallahu anhu jagga si tawi no yo hara ko ɓiɓɓe nelaɗo ɓen tigui hara natañiraɓe maɓɓe ɓen wonay no soñja ɓuuri ko ɓeɗo soñji kon toriki Allah yo Allah moɓidiro en Alhasan e Alhusayn haray ɗum ɗo ko ɗum fameten e ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wiyeteɗo Fatima nelaɗo yiɗunomo giggol ha tawata giggol ngol hingol feeñi nelaɗo sallah ah sallam si haynoge Fatima hino ara ɓe immotono ɓe jaɓɓomo ɓe lunnomo ko ɗo o c'est-à-dire ka tinde ɗo ɓe ƴetta ɓe joɗɗinamo takko maɓɓe ko ɗum ɓay wo yeehi ha ñande goo nelaɗo sallah ah sallam ɓe nawni nawnade nde ɓe faati e munen tawi ɓe wawata hande kadi immagol jaɓɓo oɗo nde ñande nene Fatima ɓe fesi hande wo baba wawari immade arde jaɓɓolan hiwrolan tawi o andi hewti nokku goo hande kadi on say nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓannimo ɓe sowdimo ɓay ɓe sowdimomo sownande goo nene Fatima ɓe fesi moƴƴa noon ɓe ɓannitimo kay ɓe sownimo goɗɗum ko ka nene Fatima ɓe jali on say ɓay yeehi ha nelaɗo fatike ɓe landama noon ko honɗum ɓe fesuno ɓe inni wo nelaɗo sownike law wo ko kamɓe ɓurete heɓude fitina ɓawo fatagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗulle kay ko non woniri e yino ɓiɓɓe maɓɓe ɓe woni ko warira kamɓe kay ko lebbi jeego ɓe wonti ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
ko wonnum ɓe weltino ɓe inni kadi kamɓe wonno patron sonna ɓen haray ka nder aljanna kadi on ɗo weltini nene fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. si ɗum ɗon feƴƴi haray koni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jombi o khadija ɗo o heɓani ɓe ɓe ɓiɓɓe ɗo ɓawo khadija nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ini no jombitata kono ɓe jombituno sonnajo hikkiɗo ɗon ko wiyeteɗo sawdatu radiyallahu anha ɓe jombuno oɗo kadi hari tawi ko seedaɗo ɓay oɗo feƴƴi ɓe jombitoyno goɗɗo wiyeteɗo nene aicha radiyallahu anha ko oɗo pet nelaɗo sallllahu alih w sallam jombi tawata hara ko jiwo bimana hara o na seedaɗo amma luttuɓeɓen fof ɓe nelaɗo jombi ɓen ko imma rawdigi seedama nde wotere ma seedama nde laabiji ɗiɗi si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko jombaɓe amma nene aicha ɓe yewtino en fi muɗum ko allah subhanahu wa ta'ala on woni ko wahyini e maɓɓe wondema oɗo wonay sonnajo maɓɓe on no gaddira noon ka qissaji noon nelaɗo sallllahu alih w sallam jombimo sedi ɓe ƴamimo tawi mo jogui duuɓi 6 ɓe naatidi e makko suudu tawi mo jogui duuɓi 9 nelaɗo faati sallllahu alayhi wa sallam tawi nene aicha no jogui duuɓi 16 on sa nelaɗo maaki ƴette feccere dina mon kam fof e juuɗe kunjiwon ɗo o andi noon joni joguinoɗo duuɓi 16 o janni sahabaɓe sikki on duuɓi on noon 16 e duuɓi 16 fewniɗo fewndo woɓɓe ɗo haɗa hayɓe sellinari fatiha on taw joni noon heferɓe ɓen ɓe wona julɓe ɓen ɓe critique ɗo seeɗa ɓeyna onon annabajo mon on jombay goɗɗo joguiɗo 9 ans te waɗu ko hakkille meɗen 9 ans on sa e 9 ans joni ko goto sina ɗum kadi hara 18 ans on sa e 18 ans joni yo jannu moftede fof hara hande kadi hara ko woni ko fameten 9 ans on ton e 9 ans o hina gotum wano wonirno 18 ans on sa e wata jannude fewndo mofte few ka e yeyɗo joni fewndo jiwo mo 18 ans ɗo wallahi hara o hewtare suratu zalzal hara hunde o anda nder qouran hay hunde hara mawmako en han joni o hewtare jombede taw hara nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni ɓe feƴƴiniri oɗo hay e hunde heɓanari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no yewtirɗe noon nane ko ɓeeɗa pet woni ko jibinayi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray si ɗum noon feƴƴi ɓubaylul bi'isa ka takko nelegol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay yehi ha ɓaɗi ko hewti ka ɓe nelete nelaɗo ko ɓe nulira hari ɓe heeɓi duuɓi 40 40 ans si on sey noon nelal ngal ari e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ɓe yaltayno ɓe iwa makka ɓe yaha fammere wiye haaru hira ko ɗon ɓe yahayno ɓe wona to goɗɗum balɗe 3 goɗɗum yontere fii taskagol ene ko hombo woni ko tagi ɗi kammule ɗe leyɗele par ce que ɓe yi o sanamu o 350 ko anturi kaaba on sayi ko sanamu 350 wonno e nder suudu kaaba noon hoorede may noon no wiye hubal joni noon ɓe daari ɓe tawi ɗum ɗo wata tagude kammule leyɗele tawi hakkille maɓɓe ɗe walaki e jokkugol ɗum ɗo ɓe yaha noon ka fammere toon ko noon ɓe yaari noon no andirɗen issa on noon ha ñandego jibril o ari o tawi ɓe ka nder fammere toon ɓeyni wo iqra wo ya janggo nelaɗo sa sallam maki ma ana bi qaari ɗi mi wonari janggo jibril nangi ɓe ɓiƴi ɓe e maɓɓe moƴƴa noon e makko kanko jibril alayhi salam o acciti ɓeyni iqra nelaɗo maki ma ana bi qaari mi wonari min koɓe wawɗo janngugol ka tammu ha nelaɗo maki ko honɗum mi jangata on say jibril innimo iqra bismi rabbika allazi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم haray ko ɗe ayeji ɗo joyi woni ko adi tippade e nder alquran haray ko nde simore ɗo suratul alaq ko nde ɗo kadi adi tippade e nder suratuji 114 wano andirɗe noon ko suratuji 114 woni e nder alquran haray ko ɗe ayeji joyi ɗo woni ko adi tippagol e qur'ana on fof e nder ayeji guluji 6 e ko fawi woɓɓe ɗoni ko guluji 6 e 60 haray ko ɗeɗo joyi adi tippade wonnema ko honno watte wo ko yen janggo ko be janggen nelaɗo sa sallam no maki man arada dunia fa alayhi bil ilm kala faalaɗo o aduna ko be o janga wa man arada al akhira kala faalaɗo lakara tun kadi fa alayhi bil ilm haray ko be o janga wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilm kala faalaɗo aduna o lakara o kadi haray ko be o janga hay hunde wata ko heɓade e ɓawo gandal ngal kadi wo gandal ngal noon ko utlubul ilma min al mahdi ila lahdi wo ɗaɓɓe gandal ngal jogandema ka arɗon ko penuɓe ha ñande hoto toon kadi ko penuɓe goɗɗo aray e juuɗe o hoota kadi haray ko juuɗe haray himo e juuɗe joni noon gandal ngal ko ni woni ko ɗaɓɓirte goɗɗo ɗaɓɓata gandal ha o inna hande yoni ko ɗum si ɓeyni wo talibani la yashba'ani wo ɗaɓɓayɓe ɗiɗo wo ɓennon ɗiɗo ɓe harata wo taliba ilmi wa taliba mal wo ɗaɓɓayɗo gandal e ɗaɓɓayɗo jawdi wetata hande oɗo ina jawdi komi heeɓi ɗo ko ɗum ɗo yonilan ma oɗo inna mi heeɓi gandal ɗum ɗo wawila yonde ko ya ɗaɓɓu ha tigui tigui on ñande ɓeyni ƴette niɓɓi kono hara wawata gasugol haray waɗan ɓen ɗo taaligue ɓen ɓe addano haade naden hadis labaɗo kay maki wo khayrukum
khayrukum man taallama alqur'ana wa allama ko ɓuri moƴƴude moɗon fof so moɓodirama kon etiɗo jangi alqur'an ha faami o feƴƴinani nde goɗɗo ɗum no naynugo ko tuma mi hunji qur'an on fof mami wawi defte hadis ɗen fof ko yeru kon annduɗa kon ko selli etoɗa ha kadi kun ɗon feƴƴinana kon goɗɗo tanki kun ɗon hiko gollitirede yaandu ɗum ɗo wonantema ka mandakkewal ma moƴƴal foti hiɗa wuuri foti hiɗa maayi yo allah wakko en golle tawata hino gollana e ñande laatiɗen fureji addawatu ila llah joni noon ko hono nelaɗo sallallah alih w sallam fuɗɗori noon noddugol ngol hande kadi ɓe fuɗɗi noon noddugol ngol ko sirran hara ko gundo kadi kala mo ɓe andi oɗo hiɓe hoolodiri ɓe yaaɓe noddamo ɗon haray ko adi gomɗingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fof ko sonna maɓɓe khadija nene khadija bintu huwaylidi ko oɗo adi jaɓugol l'islam si oɗo feƴƴi ko saydna ali radiallahu anhu ko oɗo kadi hikki ɗon kadi sukaɓeɓen fof si oɗo feƴƴi ko gollowo maɓɓe on ko zeyd oɗo wonno gollowo nene khadija on gollowo nelaɗo sallah sallam oɗo jaɓi l'islam ka worɓe haray ko aboubacrini siddiq radiallahu anhu jatiguijo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓeɗo woni adiɓe e adiɓe ka l'islam ko ɓe assabiquna al awwalun ko ɓe adi jaɓugol l'islam fewno tawata ka l'islam hara hino metti jaɓugol kadi ɓe jaɓɓide kadi ɓe gollitiri kadi joni noon nelaɗo sallllahu alih w sallam ko noon ɓe noddiri e gundo doyi ha ɓe heeɓi seeɗa ko seeɗi ko jicci ko ne nder duuɓi tati timmuɗi tis nelaɗo sallah sallam ko woni noddude kon ko sirran koye gundoɓe woni noddude ha ɓe heeɓi seeɗaɓe noon ha woɓɓe tawi iwaynoɓe yasriba ɓen on sa hari madinatul munawwara nano wiyete ko yasriba wiyete arayno ɓen hajjugol ngol hara nano hajjirte fewn ɗo ni woni ko hajjirte no on say kono ɓe arayno kamɓe kadi hajjugol hitande ɓe sodugol piiji natta weeyi toya nelaɗo yewdde e maɓɓe heɓa goto ɗiɗo ko noon yeehi ha ɓe heɓiri seeɗaɓe nder maɓɓe ɓen ɗon hooti toon ɓen ɗon fuɗɗi noon noddugol e nder madina toon hande kadi ko noon nelaɗo sallah sallam genli ha allah innoyi ɓe honno ɓe inni fasda bima tu'mar wa aride anil mushrikin inna kafaynaka al mustahzi'in he mouhammad yoni feññi tigi tigi on ko allah o yamirma kon hande kadi ɗurno ɓe sirkoɓe menen min wawete yonugol hande kadi ɓe jalkitoɓe koɗo ɓe hande kadi feeña few hande kadi ne andirɗen noon issa o nelaɗo sallah sallam moɓidiri gorol makko ngal ko allah inima wa anzir ashirata kal agrabin fuɗɗora ɓe ɓadodirɗa ɓen taw ko ɗum karamokojo fof karamokojo so tawi haala makko kam marsay ko ɓe ɓeygure makko nden taw marsina konko wowlanoyta yimɓe ɓen ka yaasi sina ɗum wata marsude few garay o jalay hoore makko woni si tawi ɗo joni min ni sonna ɓen tigge ɓeygu an o tiggaki na o no wonna men ɗum ɗo hay ɓeygu makko o ronko taw ko ɗum haray ko a fuɗɗoroy taw ɓeygure ma nen ɗo si yalta ɗon kadi hara on ndi sonka e hoore yimɓe ɓe si tawi ɗon marsali hara hay sonkuɗa ka nder galle toon acca ɗo sonkoygol ngol ka yaasi en joguino karamokoɓe wonnoɓe dar salam yo allah yaafoɓe ɓe fatinoke allah jarri bornoɓe sonnaji o sali l'islam few ɓe woni ɗon ha ɓe faati ɓe julnaari juma ɓe wajaki e julirde few ɓe inni kala faalaɗo yomi janno ɗum ma waray ka suudu am ɓaymi ronki ɓeygure an en wawata woɗode yimɓe ɓen hanene kay ka yaasi ko ni woni ko allah ɓe gerdu noon yewi ha takka ɓe fatoto ɓe inni kaarijo ɓe noddi sonnaji on ɓe inni a jaɓana allah kono allah ƴettita e lan o accidama e o sonjaɗo allah jaabiniri noon kadi o ƴettitiɓe hannde kadi ɓiɓɓe ɓe wonti bandi hannde kadi hoore nene mum en kadi on sonnajo ha ka wonɗo ni komi wata ɗo hari tigui tigui on hay goto ɓadaki ɗon nafere sakka ino heno faala haray koye sonnaɓe wattan hakkille moƴƴa noon haray sonnajo himo tilfora saabu konngol gotol ngol o yeddi haray moodi makko en tori allah yo allah waɗi sonnaɓen ɗoftiɓe sonnajo si moodi makko weltinarimo si moodi makko sonjimo o muññike ɗum ɗon allah ittay gorko on hannde kadi ɓiɓɓe ɓen no janɗoya gorko o ñamoyta nafa ɓiɓɓe ɓen nde ɓe barkoya ɓe wona goɗɗum hannde kadi jannguɓe ma jooma jawdi haray gorko o yeehi hannde kadi ko nenejo ñamoyta nafa ɓiɓɓe ɓen fof kono noon a condition ko so tawi nenejo muññike soñdia babajo on kadi haray enen bo worɓe ɓen kadi anditen gorko kadi himo yaafore bakkatuji makko sabu muññagol soñdia sonnajo makko on kadi allah yaforamo sabu ɗum noon hannde kadi ɗe gannelaɗo sallallah alih w sallam wasiye mo ɓe sakkiti wasiyade on ko ɓeyni ko julde nden e ɓen ɓe jeeruɗo ñaame moɗon ko ɗum woni sonna ɓen jonniteɓe haqqeji maɓɓe ɗin totton julde nden kadi womiɗo andi pellet onon ɗo on rewoyta hannde kadi sanamuji ɓawan komi ɓuuri on hulande tun ko o sirku tosoko ɓeyni ko honɗum woni on sirku tosoko ɓeyni ko arriya ko waɗirgol yiingo fewno ɗo ko fewndi hakkudeji meɗen kon simi yewtay ko fiyo mi yewtu inno miɗo janggi simi waajode ko fiyo inno miɗo wawi waajade simi ittay sadaka ko be on fof yiyanollam wallahi ɗum haray no hulɓini moƴƴa noon haray naafi critique gol woɓɓe kono waɗo masalan joni ka juulirde meɗen bilal on yiye goɗɗo yaltana ɗon 500 euros 1000 euros ƴetta jonayna ko fi sabilillah ko lanɗoto tun ko hombo woni responsable on ɗo o jonna ɗon o hucciti o yeehi responsable on sino faala yo ñaamo sino faala yo hewtino ka juulirde allah windanimo o waɗi 1000 euros fi juulirde nden
kono woɓɓe to ka hiɗen anndi alhaaliji makko ɗi maɓɓe ɗin ɗentori Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗ golleji men ni fof hara ko sabi Allah gollirten kala gollal ngal golliraka sabi Allah wallahi summa wallahi a tawoytagal yawmal qiyama Allah nadduye ɓe a wonti inna Allah mi waɗi ɗum ɗo mi waɗi ɗum ɗo mi jangi mi janni mi itti jawdi anni mi waɗi jihaadi Allah yoɓi tan Allah inna ko fiyo no waɗino inna ko fiima ko fiyo l'islam ɓanto ko fiyo tampuɓen iwe tampere ko fiyo majjuɓen iwe majjere Allah inna a fenayi malaika ɓen fof inna a fenayi ko waɗinoɗa ko fiyo inne hiɗa jangi ko waɗinoɗa ko fiyo inne hiɗa jogii doole hiɗa suusi ko waɗinoɗa ko fiyo inne hiɗa mari jawdi ɗum wonanoma ka aduna yew ka ɓe yimɓe ɓe yinotonoɗa e muɗum si tawi ɓe mari joddi ko ɓe yoɓama min mi mara joddi ka anga joni noon si tawi mi jooɗike mi sonki jemma on ɗo fof hara ko fiyo inno mbiɗa wawi wajade haray perdi ɓura ɗum ɗo simi dogiɗo gurdam an fof hara ko mi woni dogirde ɗo fof hara ko fiyo inno kaari no wakkili haray nafaari simi ƴetti jawdi ndi mi woni heɓude no daggi mi finance ndi fof ko fiyo inno kala ka moɓodira kaari ko 50 euro 100 euro ittata a perdini jawdi ma ñala dargal hay hunde a mara joddi sina yiite jahannam o andi ko ɓuuri hulɓinade ñala dargal alamo mara toon geɓal ko imma moƴƴal imma bongal kono sa golli pelletta hettoya joddi muɗum so Allah ini ya yahoyi ɓen kay ɓe yinotoɗa e mum ɓen o marama joddi toon wallahi haray perdi waɗi kala ko miijiɗiɗa tawɗa wata waɗirde fi Allah si aduna o foppo wontiri sengo inno a sali wata waɗu si tawi noon ko intérêt aduna yankoji ɗum waɗu toon ɗum ko intérêt aduna ɗon hetta ɗon e ɗon amma noon ko fi ko tawoyta laakara kon toon wata waɗu few ko ɗum Allah inni e qur'an wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda hay e goto e meɗen ala joddi ko yoɓoyte ñala dargal sina konko waɗirno hara ko fi Allah issa sayyidina aboubacar radiallahu anhu e issa sayyidina bilal ɗen andi ko honto aboubacar sottuno bilal kaw soñjino ɗon ɓayno woni ha hande ga nelaɗo sallah ai sallam fatike aboubacar ƴetti lontal ngal bilal inni wo lan o azdina bada rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam abadan mi noddintinta ɓawa fatagol nelaɗo e point négociation wo ala e muɗum aboubacar ari ni bo bilal mi torike ma yandi noddin joni ko millonti accu fi Allah bilal noddina bilal ini ya aboubacar ene ko rinɗinirɗalan ko fiyo mi noddinane ka ko fi Allah directement o yewti mon aboubacar ini ko mi rinɗinirma ko liwaji hella ko fi Allah mi rini o ini awa lan o asdina mi noddindirɗa fes ka haaɗi ɗon aboubacar seytinari par ce que ko fi Allah bilal kadi seytinari ɓay ko fi Allah bilal noddintinare few ha o yimɓe o yaari démarche ko toon no andiren issa makko ko toon o wono e duuɓi ha ñande goo yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗoygo nelaɗo no innamo ya bilal lima laata jouruna ene bilal ko fiyonno joni arta hiroɗamen on say bilal ɓay weeti o fini tun o fesi o mooɓi ɓeygure makko nden foof o yimi o hewti madinatul munawwara woɓɓe ni ko fewno fana woɓɓe ni ko fewno alansara o hewti tun o ƴewi ka wowno ƴewde ɗon o noddini ka o hewtino ɗon ashhadu anna muhammadan rasulullah o wawa timminoyde o fesi madina fof fesidi nde wotere ɓe anditi hiɗo bilal ngon ɓe anditi kadi ko noddinayno kon fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wonti ɗon balɗe o juuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o immi o hooti ka wonno toon démarche haray ko toon woni ko faati yo Allah moɓindino en on oɗo yawmal qiyama joni noon haray inticharul islam kono l'islam on sakitori l'islam on sakitori o sakitorari doole ko o sakitori ko honno ko bil akhlaq e tayyiba ko jikkuji moƴƴi ko ɗum woni ko l'islam on sakitori wona doole o sakitino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe windani lamɓe ɓen fof leeterji leeterɓe fof ɓe noddiɓe ka nder l'islam hande kadi ɓe noddiɓe yoɓe ar ɓe jaɓa l'islam woɓɓe jaɓi woɓɓe ronki jaɓude woɓɓe teddini ɓe nelaɗo immini ɓen woɓɓe kadi hoyni ɓe kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaɓɓori ɗum ɗo fof honɗum newende kadi ɓe moƴƴi e maɓɓe kadi no tawano wona o lanɗo laaminoɗo honno égypte on ɗon o jaɓno leetere on o weltori o neldi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawano e neldanoɓen o korɗo wiyeteɗo mariyatul qibtiya on ko neldari noon o neldimo nelaɗo sallah sallam nelaɗo wondi e makko rinɗinimo hande ga yilti resimo ko on ɗon heɓanno nelaɗo o ɓiɗɗo mo wonon e nane wiyeteɗon ibrahim radiallahu anhu joni noon hijratu sallllahu alayhi wa sallam ilal madinatul munawwara nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ferino yawgol madina aɗano yawgol ngol madina ɓay julɓe ɓen soñjama ha hande kadi ka raɓɓinningo nelaɗo makuno konngol labangol tawata hingol wonani teddugal kala ɓandu ɓaleeru ngol konngol ɗon hino yoni en ko tawata pellet nelaɗo sallah sallam teddino ko wiyete kon ɓaleejo ɓeyni wo ishabu ila habasha kono yo julɓe wona ɓe tampinede e nder makka ɗo yahe leydi no wiye habasa ɗum ko éthiopie fewn ɗo wo fa inna fiha malikan la yuslamu ahadun inda wo lanɗo no toon on lanɗo na lanɗo toñowo no on lanɗo ko wonno ko lanɗo ɓaleejo non ko najashi o wiyete
radiyallahu anhu oɗo jaɓuno ka l'islam kadi o maayi kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam juulimo kadi ko wiyete kon salatul ghaib julde wirnigo kadi e nder madinatul munawwara kala mon mo nelaɗo noon sallah alih sallam du'ani haray ɗe gandi kodi battode makko haray oɗo ko ɗum ɗo tawano e teddungal ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗani ndu ɓandu ɗo kadi fergugol ngol hiɗen andi no nelaɗo sallah sallam yaltiri makka kamɓe aboubacrin tawi ɓe falama ɓe warde ɓe tawi ɗon on solution on fof ko ɓe ɓe yalta ɓe woɗɗito on andi no woodi wonde toon kuuretaji si ɗi ari tawi ɗi tiiɗi ha haray ko be woñoɗa taw keɗeli gono toon ko ɓeynta ndiyam fello si ari ni tun ko ya woño sa dirti se ani tun no ɗan helti haray ɗan ɗon feƴƴi hande kadi ɓe sa tindi ke ɗan fewno ɗon tun ɗan naɓorte hande kadi allah yamiri nelaɗo sallllahu alih wa sallam yo feru o wiya makka o yaha madina on se nelaɗo sallah sallam feri no ardi ɗon ha ka qissa ɓe ari ka fammere kamɓe aboubacre ko allah wi ɗum illa tansuruhu faqad nasarahu llahu إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا haray wata suno ko ya Abubakar Allah no wondi e meɗen tawi Allah ko ɓe ɗiɗo ton kono tammo maɓɓen ko Allah subhanahu wa ta'ala haray si ɗum ɗon feƴƴi mi raɓɓinde no wano khazawatuhu haray gereji ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗin haray ɗiɓe waɗi ɗin hara ɓe participe tigi kamɓe ɓe inni woɗo ko ɗi jeenayi riwayaji goo ɓe inni wo ko ɗi sappo e ɗiɗi mais amma ɗi fof waɗɗi ɗin e gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko 25 haray ko ɗi nogay e joyi waɗi e gurdam maɓɓe imma ɓe immini ko wiyete kon saraya hara ko tosokoy koye janɗa mais ko waɗi kon fof hara ko julɗo contre he kefeero ko ɗi nogay e joyi ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawaɗi ɗo ɓe inni ko jeenayi nde a deftere ɓe inni wo ko ɗi sappo e ɗiɗi fof noon ko waɗi e gurdam maɓɓe haray ko ɗi nogay e joyi radi alayhi salatu wassalam haray si ɗum ɗon feƴƴi wa fi sanati thamina haray ka hitande jeetata ɓere lil hijirati wonande fergu ngu haray ko ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam udditi makkatal mukarrama haray ko o riwaya ɗo mi ɗaɓɓitiɗi buy kono haray ko oɗo ɓuuri e jiccugol ngol ka hitande jeetata ɓere woni ko makka uddita joni noon udditugol makka ɗum ko mande haray hewtiga nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko faato oɗo allah inni ɗon isa jaa nasrullahi wal fatuh e uddital makka si makka udditama tun haray hande kadi ala ka heferɓe ɓurno añugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓuuri makkatal mukarrama ɗo joni noon ɓayɗo udditama allah ini wara aytan nasa a yiya yimɓe ɓe yadkhuluna hiɓe naata fi dinillah ka nder dine allah afwajan ko ɗum woni guwe hande kadi o liye goto ko dente wona natirede hande kadi ka nder dina l'islam si ɗum ɗo waɗi fa sabbi bihamdi rabbika wastahfirhu innahu kana tawwaba haray nde o sura ɗo tippino haray ko ɓuuri e jiccude gon ko nde simore ɗo woni ko sakkiti tippade hara ko suratol ngol timmugol ngol fof amma noon aya sakkitiɗo tippade on woɓɓe no inna ko alyawma akmaltu lakum dinakum haray karamo ko ɓen inni hina on ɗon ko aya won ɗon ka suratul baqara ka allah wi ɗon wattaqu yawman turja'una fihi ila llah summa tuwaffa kullu nafsin ma amilat ma kasabat wa hum la yuzlamun haray ko oɗo sakkiti tippade e aya jeɗen ko ɗo karamo ko ɓen ɓuuri fottude wo haray ɓay oɗo tippike nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko balɗe jeetati ɓe wontuno e gurdam tawi ɓe notike noddado joomi maɓɓe haray so ɗum feƴƴi hajjatul wadayi hajju maɓɓe ngun oɗo hajju nelaɗo ngo nelaɗo sallah alih sallam ɓe hajjari sinande wotere pet e nder gurdam maɓɓe ko oɗo wiyete hajjatul wada wo haray ko hajju kadi waynorɗo kadi ɓe wayni ɗon nden ñande ɓe hajjidoyno e guluje 194 riwayaji go ɓeyni guluje 194 sahabaɓe ɓe wonduno nden ñande onen ñande ɓe maki noon alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l islama dina haray ko nden ñande seydna aboubacre ɓe fesi moƴƴa noon ɓay o desimore ɗo tippike woɓɓeyni ko makka to woɓɓeyni ko bada rujuhi min al madinatul munawwara woni ko nde tippi seydna aboubacar ɓay ɓe fesi luttuɓe fof famari ko seydna aboubacar fesi ɓeyni fi honno nelaɗo jangi ɗum tonga fesi nelaɗo seydna aboubacar ini womi yaari sina ɗum ɗo ko ɓattagol ladial nelaɗo nga sallllahu alih wa sallam par ce que mission maɓɓe on objectif o gari ko fino dina kan saki tora joni noon ka saki tigui yimɓe no nadde tun hande kadi haray so tawi goɗɗo yeehi mission o foloy haray hande kadi ko be o arta haray allah subahana wa taala woni ko nodditimo haray mi sakkitoro wa fatuhu sallllahu alayhi wa sallam fatagol o ɓurɗo moƴƴude e taguefo ngon fof ɗum ɗo kadi waɗi ñande tenerre nden ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni koɓe faati haray nawnar nen sattuno tiɗuno e maɓɓe haray balɗe 12 haray heɓe waali haray ɗum ɗo waɗi ka hitande 12 ɓere e fergu maɓɓe woɓɓeyni ka 10 ɓere woni e fergu maɓɓe haray ɓe woɓɓeyni ko duuɓi 12 ɓe woni madina woɓɓeyni ko duuɓi 10 ɗon kay ko ɓuuri e jiccude gon ko duuɓi 10 woni ko nelaɗo sallah alih sallam wuuri e nder madina ɓe waɗi duuɓi 13 ɓaawo nelede maɓɓe makka ko ɗum fewno ɓe wiyata makka ɓe yaha madina hari nelaɗo jogui duuɓi 53 ko ɗum holli qur'an on fof ko tippi koye nder duuɓi 23 qur'an on hino tippade nelaɗo sallallah alih sallam hino jannedemo
hara e nder ɗe balɗe ɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nawni ɗo Allah okkuno Aboubacry ni Siddiqi teddungal tawata ko teddungal heɓata ko ɓaawo maggal kadi e teddungal ɓe yamiri sey nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri nene Aïcha ɓe yeeto Aboubacry yo julnu yimɓe ɓen harayde nene Aïcha ɓe inni wo nelaɗo yamir goɗɗo go fi honnum Aboubacry himo sedi himo hoyi ɓernde moƴƴa o wullay moƴƴa ko wullata ko yahay ha tampina julɓe ɓen hannde kadi ɓawa wonɓe julde ɓawa makko ɓe yeeto goɗɗo go nelaɗo ɓe insiste yeeto Aboubacry yo julnu ha timmoye laabi tati on say Seydina Aboubacry o julni julɓe ɓen ɗon o lonti nelaɗo ɓe inni wo ko waqtuji 17 woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko fewno ɓe lontinno Aboubacry ko Aboubacry julni julɓe ɓen haray ari e riwayaji ka ɓe inni wondema nelaɗo sallallah alih w sallam ñande go hayfannoɓe ɓayɓe hayfaniɓe ɓe naati ka juulirde sahaba ɓen fof faami welti Aboubacry hakke kan kadi o faala hay taƴude julde nden nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ko Aboubacry woni ka place ma ɗon a woni ɗon nelaɗo sallah sallam ari wondema wo ɓe ñentinimo no ɓe addi ɓe ñenti ɓe juuli ɓaawo Seydina Aboubacry ni Siddiqa radiallahu anhu woɓɓe no addiri ni woɓɓe inni o nelaɗo jooɗorno ka sengo ñaamo makko ɓe timmintini julde nden wallahu taala ala wa alam haray si ɗum ɗon feƴƴi haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe faati kaka nder suudu nene Aïcha radiallahu anha haray ɗum ka tele wano ka walluha e ñalade tenen nden haray ko woni saabu maɓɓe ko nawnarde hino wiye pali woɓɓe no inni ko woni saabu maɓɓe haray ko o poson ko o alyahudajo debbo ñamminnoɓe kon wo ko ɗum wonno saabu maɓɓe nelaɗo sallah alih sallam no yiɗuno tewu dammi moƴƴa hiɓe joginoɗo yummirawo noon harno e nder madina himo welduno e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴa noon on noon ɓayi o andi nelaɗo no yiɗi ɗum ɗo o defi tewu on ha o gayni busal ngal ha moƴƴi o waɗi poson e maggal o invite noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ari ha gayni o ƴetti busal ngal ɓe jonni nelaɗo sallah alih sallam nelaɗo ƴetti waɗi ni ɓe mettagol maɓɓe tun busal ngal ini la ta'kuluni fa inni masmuma haray wata ñama yo Muhammadu miɗo waɗa poson nelaɗo sallallah alih w sallam tuttiri ni kono tawi seeɗa feƴƴi woɓɓe ni ko ɗum ɗo woni saabu maɓɓe wo Allah moɓindinani ɓe honɗum hakkude maygol maɓɓe ngol tawata hara kay ko ɓe yamɓe shahid fi honɗum ko saabu goɗɗo woni ko ñammini ɓe woni si tawi ɓe honni ko ɓe faati haray ɗo ɓe faati noon ka suudu ɗon kadi haray nelaɓe noon kadi kala ka on tigui faati haray ko ɗon woni kadi ko o wattinte haray o sottintake ɓe surriɓe kadi e suudu nene Aïcha ɗon ɓe wattoyi ɗon kadi Aboubacry ɓe wattoyi ɗon kadi haray Oumar haray mi daro wanwa ɗo inchallahu toɓɓe ɗe mi wolnoɗen ka ɓe wolama gokkum haray kala ko nanɗon ga no yaadi e deftere Allah nde sunna nelaɗon faminallah ɗum noon haray ko immorde ko Allah kala falje ko nanɗon ga haray ko min Abdallah woni ko wowli haray noon mi andi palje buyi waɗi nder ga fi honno yewtere nden hinde yaawi moƴƴa moƴƴa kono haray ɓay cheikhu ɓen hara hino ɗo mi torike on ɗo fof kala koɓe falji ga wata goto acci ɗo mi yalta ɗo e fajjerne fi honno en fottitoytaɗo joni hara ɓe yimɓe ɗo foppo hara hino ɗo o ɓe faljide ko won ɗo kon inchallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh